دسپێکی ناوی منێ tevgerê Avaşên Zinar e. Navê min yê malbet e, Yasmîn İbrahîm. Navê bavê min Welat. Navê dayîka min Mewlîd e. Sedema tevlîbûna min jî ji hevalê xwe yê şehîd bandor bûm û min xwast ku wek jinekê ez xwe bidim îsbatkirin. Hedefa armancê min jî ku ez li ser rizgarkirina lêbertiyê fîzîk e û wek jinekê xwe bidim îsbatkirin. Ew hêzê ku di hundirîme de veşartê ez bidim derxistin. Rizgarkirina hemû jinê bindestiyê ku mesela bin koletiyê de jiyan dikine, rizgarkirina welatê xwe hemû dagirkeran ji welatê xwe ez derbixînim, welatê xwe rizgar bikime, bibim pêşeng ji bo jinê. Lembra, gente? Danke. برای مثلا سازداینم یعنی ما پر مرق دکره که از بچه ما مثلا طیبت بو یعنی سلاحی خالی محمد راکم یعنی افجی مثلا هیچ صدمه که استفلی ببینم مثلا طیبت بو تا دای مثلا تاجی پر مرق دکره مثلا تهرتم دگو تا که مثلا خواستم سلاح را کربا مثلا مجی یعنی هرتم یعنی نکوکی بیمل مرا در دکته من ندخواست که مثلا هرتم توی مرقش جام بکه جبرويجي مثلا مخص كسلاحي براي ترى بكما جروجة مثلا يعني ترى ديار بكما كوكاتشي تا مثلا خواستكي تا بالا دار نخسته يعني سرت تا بلند بكما قدامك مثلا زهات ما فرم خشكي خشي دي تا ازو افشين بها برانا يعني جبوكم مثلا ضاي بركي تبر مرق دكا مثلا روشة منو خشكي متوا اما مثلا بهيفي ما كروجة قدامك تعمدي تنسرت ما بلند با يعني هر دو كاتشي تا بها برانا مثلا تستيقع مجيان دكنا محار دريه كده دماشن بهافرا ضويدا مثلا خواستاكي ما أول قدامك الشهيد كاتا مجي مثلا هيستريتا تجري سر منا بورا مثلا بيرسا سريتا بلند بابكاتشيتا جبركم مثلا دما الشهيد بكا في مجبر آخي منا جبر ولاتي منا جبركم مثلا ضاي أجر كاتشيتا ناين يكبر مثلا يك جوي ناي هرتم مثلا ولاتي ما كاس ناي رزقار ناكا أجرم بخور رزقار ناكا ناجي کس نهی رزگار نکه دخوازم هرم ببینم رزگار بکم آزاد بکم ریبری من از باندکم تو گلکی جمن دورا شهید من پکروانن برومتن جان فیدانن جبو ولاتم شردکن دراف دیدم بخوی ناسو